Shalom shalom, buretse mpanurira ubuzima bwawe, buretse kugenda mbanze mpanurira ubuzima bwawe, ni Prophet Emma ugusuhuza ukwifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi Imana intumye kukubwira ngo ibintu birahindutse. Ibintu birahindutse, ntabwo bizakomeza kumera nk'uko byari bimeze, kubera yuko iwawe mu buzima bwawe ibintu ntabwo byari bimeze neza. Wari ufite intambara nyinshi, imiraba myinshi, uburwayi bwari bubaye bwinshi mu rugo iwawe, intambara zari zibaye nyinshi mu rugo iwawe, ariko Imana y'amahoro iravuze ngo ije guhindura ibihe. Ukinjira mu kwezi kwa karindwi, reka nkubwire, kwezi kwa karindwi Imana igufunguriye imiryango, kwezi kwa karindwi Imana iguciriye inzira, kwezi kwa karindwi Imana ikuremeye ikidasanzwe, kwezi kwa karindwi Imana inyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, kwezi kwa karindwi Imana ikuremeye umunezero, kwezi kwa karindwi Imana ikuremeye ibyishimo, kwezi kwa karindwi Imana izanye ubuzima. Haleluya! Ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe. Umaze igihe ntawo kukurengera uhari, umaze igihe ntawo kugufasha uhari, umaze igihe ntawo kukurwanirira, umaze igihe unyura mu miraba, unyura mu ntambara, unyura mu makuba, hirya hino ibyawe byose ubona nta buryo, nta nzira, byose ubona byarapfuye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ubona ko byapfuye Imana ije kubizura. Humura. Zoni mashando wiribirifa. Imana intumye kuvugana n'umuntu umaze igihe kirekire arwaye. Hari uburwayi warwaye ubumaranye igihe kirekire cyane. Imana intumye kukubwira ngo ubwo burwayi irabugukijije mu izina rya Yesu. Ubwo burwayi warivuje nta kutagize, abaganga barananirwa, ariko Imana irambwiye ngo aha abana b'abantu bananirirwa niho iza gukorera. Ubwo burwayi Imana ije kubukiza. Ndavugana na Imana ije kubukiza. Ndavugana n'umuntu umaze igihe kinini ategereje urubyaro. Yategereje urubyaro, imyaka irashize, warashatse ariko ubura urubyaro kandi abandi bararubonye, urashakisha nta kutagize, warivuje nta kutagize, barakubwira ngo genda utegereze. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana iguhaye umwana. Imana iguhaye umwana, akira gutwita uku kwezi kwa karindwi, akira gutwita mu izina rya Yesu. Imana ikuremeye igitangaza kandi Imana ikuremeye umugisha mu izina rya Yesu. Igihe cyawe kirageze, injira mu gihe cyawe. Ndashaka kubona umuntu wandika muri comment ngo nakiriye kwinjira mu gihe cyanjye. Nihagira umuntu manuka muri comment wandikamo ngo ninjiye mu gihe cyanjye. Genda wandikamo uti ninjiye mu gihe cyanjye mu izina rya Yesu Kristo. Injira mu gihe cyawe mu izina rya Yesu. Imana iguhereze umugisha. Turi mu minsi 7 y'amasengesho yo gusenya